Ebushafo na ye chacha wo bibiara esanso ema ahwefo echefo adofo ganafo nyina abrochefo nya yema munyina akwaba ede eba Ascension TV as your most inspirational YouTube channel. Ebushafo se won se mabepie our hot seat is na a trending news. Abra metina enfremamu de amame ekuya enjoy the original host of this program, but unfortunately and you know okodiki masumbi ewo metina metina enfremamu de amana abra mede ensema ekokoso ewo man Ghana mede ba beso mama musu won e eko ene ne eba mesra wo say if you are new to the channel na sa wonya subscribe ya ahobra se kon so bon ho modern na subscribe ne kama emfa ema ebuchafo ebra yense wo bra ne mbonra enensem na yewo ede emamu ebuchafo kamya is 3 weeks into 1 month specifically no so uba social media iso ayedeja yigidigi ayehyehyehye enye asem keto ne nyina ene se abrante bi anansensem troni bi anedin ede kweku anan kamya is kweku anan ya abrante bi na kane na ene 2 TV ho ana wobutu ho ana ode ne nkwe na djuma wodi wona 2 ene se asofu bi onu no susu se wo monye asofu papa anaso moye edifo atrofo nkomhyefo atrofo ene asofu atrofo ono ede wo madeja na so mukukum asem ede ba emonte se na be Ghana fo behu wo mo na kamya se djuma wodi wona 2 na efofia nto atayi ne di efi ne 2 ene wo be pie mu e wo CTV eho ana odesa djumedie akwa kamya se na wotwe miensa ne de bosumeni a wo pa asofu bi ne montoma enya asem keto asofo no mintimi embobo mudin e wo ha na ne anam so ama ye sa video ene se wakopo osofo bi edin a ne din eye kum chacha wo ne din e wo ne nsam kayem ananam so ama kum chacha so aba be respond to no enya asem keto na kwekwa na kire mu se kum chacha yobi a kamya say or one of the fake pastors and fake prophets in a country na ensemba akumienu bi abafa no ho a or pese kum chacha eba ni studio oba CTV no be yina no wan be yina no dia and or the leak audios ni leak videos beba monten so eno nanam so ama kum chacha so bu for aba life na nsemo atoto ene no me nsemo ode amane ode WhatsApp kwekwana no enya asem koto yenko ne ko TV na yemra kwakwana Jimmy for bra kwakwana Jimmy for bra na me hwe asom baako left and right Jimmy for kwakwana awani apro sa obe na be klika nkwase aborofo na kwase ayese borofo kan na menipa yeyi China for nkan borofo akwa ewa Jimmy o woti we wo han chamber hall China for enkan borofo by enehwe America for kore to me ko China ekwaji loan e China baby ameti akora no eye 2 bedrooms by kwaku na wona so kawi ase borofo nyina enso wo han obi chamber hall eti borofo kan emeni penye yi enti suenyansa na wagimi wo de ya blackmail wo blackmailing krofo what I say wo de ya blackmail once I was sheni pebia that sha sofo bi esika wo ho a e bi enyame yesro won wagidin a that was said that on kwase adwuma na wo ye no ene me ye was suppose ene me yo said ye be ya sofo woni be hu that I say envelope wagi said wagi bi oban ya de ya ma video we dawo na me pese wo jimi ko wanim me do video be 7 be ba be go abonten that one say wo jimi papa sa wo pe expose aya e wa asofo won a wo maame ba ene wo papa ba aya fra no Kofi Anan e ye wo maame ba wo papa ba wo ye sofo na de na won koye na expose won wadwuma fu a wo ye da hen na ya azante se wo no hen na ye criminal e ya azante se wo nua na wo no se wo ye sofo no wan se wi ase no wani ase bibi da wa ye yi wie ansa na wa ka kire obi se won so yi wani ase wo kan fi asem wie na why white na wa be kan bonten de said ye be ya be kan obi nya bi entagew wa unua wonam wa ye sofo azemu azan but one de wonya na expose that's only an alone started and na me ye na expose and na me ye no pacho expose ekum nipa sa wo kan obi asem no ekum nipa da ewi ase atitrifu wo wi ase han ye kan na asem da aye kum na dew ekom me say me sofu kum chacha me say kwaku anan we are totally criminal we are koronfo twanin guase a wo gi won natitu won a won won yes expose ani nyina aye manasi won ne yes expose actually won san be ye was expose
se me bo Ghana fo nka Magnesi ebe yo big expose e wo sika ho da na wo hu ahin mu nyina be yo expose aburochirefo ekona ba se ekona ba wo nyina hu wadwuma na wo ye e bai beka wasam eti wo no maami agrada no mu nyina ye wo expose e video eti wo wanim guase ande de etan wajimi o wajimi unim nyansa ku anan kwase akote boto a wo kote kora nya adwuma wansa ube ma wo kote kora wansa enwaki nya adwuma wansa nya adwuma wo kwaku anan ye wo kurom wen wo kote swa a wo kote no iswa aye ketwa emane na eka ho emane na deba a won si swa iswa a eye ketwa nyina so no emo adwuma eye hello bye bye tese untumi nyina so nche hello bye bye ene wofu kutu na wade no aite se ene emo adwuma what ase wo wagya wo de ekoka sofu Penny Lawrence statusem wagya wo de sade ye wo pema no sade ye kwaku anan wo pema no se yade a wo kote no ekoye kese ene gina so yi a daka wo de ka wo kora de ka Solomon emfa no wo pema dimrewa edimrewa nyina but what do you when so di shame one aba hello bye bye but wo wafa actually ebe kan sofu Penny Lawrence start ho asam kwa sampani wani apro yalefo ukura ucha obi a ucha yade a edaw so eyetwa a ucha onwe ho obeka Lawrence start asam Reverend Lawrence start obeka asam na wo ankasa wo who watches watch mine won hwe de yedi wachi sampani jimifo kurasini sanfa ho bra biem fa ho bra wo de me se wo was pose bia jaya sofo no bra me so krom wa me no mi no metre wo nyansa na macho se wagimi ebusa fosa pepepe anete ha na me de ensem nyina ebesi e de amomia me de ensem bra me din ara energy cop net makram